yongererekaga oro mwaka kuria thukuru nyingi cirikagirio kuhingwo gwa kahinda niguo thirikari ihote guthondeka thukuru niguo arutwo macokererie mihango yao ya mathomo ta mutugo. Undu uria utumite ateteri a ihoto cia kiumundu kaunti matetie uria thukuru nyingi cikoretwo cikimundio mwaki makiria kuria thukuru wa secondary wa Rikiondo uria uri gicigo-ini kia ubunge gia Gusha wamundirie nyumba 4 cia gukoma na guthukangia indo cia makiria ma milioni 4. Tonosoro uria ni umwe wa ruhonge ruru ugite ati anyiti magathikire uthuthuria wa niki giacungiririe mwaki uyu mieri 2 mihituku no na thengia wa maya mothe gutire mundu ona umwe waikirio ngono. Ona shida ya kuchomwa kwa shule kwa mashule katika kaunti yetu ya Kisii, especially Riokindo towards the exam tuliona shule ichomwa. Mpaka saa hii hatujajua CCIO Kisii County amefikisha wapi hiyo uchunguzi yake, kwa sababu hatujaona watu wakiwa arrested for arson. Osoro agate hari ng'enda-inĩ cia ukinyaniria na ndumiriri ici ciuga principal wa thukuru wa Rikiondo ndagacokererie mwaka-inĩ ukite kuona niwe uĩ kuria mwaki waumire na oho akoria mwena ucio eke uthuthuria baranginyo wa kamwira arutwo macokererie. Same case tumeona ile makaratasi akiendelea kutembea katika mitandao ya kwamba Chief Principal Rina asirudi shule mwaka ujao 2024. Ndio tunataka kuuliza the CCIO Kisii County afanye upelelezi juu ya hiyo maneno, hiyo vichikaratasi ambao vinaendelea kutembea kwa mitandao. Kuringana na Principal Gerard Orina arauga gitumi kia mwaki uyu gutire kiamenyeka uria no urathie na kihoto no gikuonekana. We understand the cause of the fire, but all that we know, there were some power blackouts in our school, and when the power finally came, we saw the fire. So we cannot be able to say whether it is electrical fault or something else. We can also not rule out the issue of arson, but I'm sure the investigative agencies are doing their best to piece information here and there together and ensure and give us the cause and the source of the fire. Ehi kariki kiraria kingi thukuru-ini uyu wa Rikiondo kaunti-ini ya Kisii kuona kuringana na Osoro andu acio marahura principal wa thukuru uyu marauga acoka mwaka-ini ukite no megucina thukuru ringi. Some of the principals ambao wa county na Nyamira County ambao wanaendelea kufight Principal Chief Orina, sababu ni gani inawafanya ambao wanaendelea kufight Principal Orina wa Riokindo Boys? Hatutaki kuona tena ati Riokindo Boys ilichomwa na tena jamaa wao wameanza kutoa vitisho ati principal akienda shule next year watachoma shule tena. Handu-ini ha Muthingi TV ni njitagwo Wambui wa Maina.